Edonu dosu gudunondo eni mlon eba ikwe mentele mi bi mi mando dagbe ya mi koda zangagbe ben li asun khoye mi le din ton sin azan tantan go gbe e wa nu ogbe no bo no du do matin libre podo hoja ma e ton egbele po ye bi weekend do ho ene uhui ne kran blog bon kaka bo bere to mi ton se na zangete me ka do nu kon to na yin we do fine ne tito me ka de gbon ajion matin libre de su do ho ene on e ti me pondo menjile ye me e ro gan ho abi ye me jegbeji do to ho do sin alenu sin hode won se na fi hongbon do pe po tin bo na si ho nkan pon bo gande me je ko na ji nu kan bi ohuye e we martin liru e so do ho eni oji ne kan wa gbin bo fun àwọn podo o e no bla gbado bo na wuro to me podo nu e no inu bo na dan bo na fi an to temetemele e mi na no le ro mi ado wada yi e ro wezun ton kan we de su ti te ngbe won nu mo nkan ton e na idobi gumi wa dan ma fi ami o ho eni ona je kin po martin liru so da gade ro we ton ji minatno itoro mejile we ma klon do to mi to me fi dion e no ateli do o to home bo tero gleto ho de me we yon e sin do no kwiti wa die jo hui e wa din le dio a he akpon we ma fe bo je wi de sin bo inu e ba we ade o to mi to me fi martin libro e do ho enion a he ho do to mi to me fi o e pondo para ku wa hiletin do fnen be eno yoro do depo a hi enion e monodam lo itoji de gbede ge me meti lebin les quatre vérités e na so din etime ko do mejere ndende tin bo do jijewe do zogben horon si alindo to mi to me fin bo me le tin bo ina tun gan bo no iwan lanu do nu mo nkan ton le o bo no don hai me mi de teme le bi hui do zin flu me hui e ma fin kan gbonde ya e kan de nu na zogben horon sin e ma mo e kan de zogben de su sin e ma kan mo de bo itun sin u e yan de su ti tengbe zogben horon ko yogbon fi lo bo te bi o to wi to se da cheji me e mo nu mo nkan ton to hun e ya o don nde tin bo do jijewe do akiyolo bo zon azon mesin alindo ahosusi apahwe ARMP dion e na hweji jo se na do azo hwede yiro hwedo fune ro hode u carte vérité timero menjire ko jijo se na dion e ko ne hwi me metile mi minat no le yeme ibako hwele yo e na je sin kon nu kon ton le do nu kunji be sin egbe mojen tan info sin hwo ro hwedo gwasa e na le be egbe me metile mi delta e we mi na so din e time ko no menjire nu gbo hweji jo e we na se na din bo de to hwi me metile mi ARMP e do e wa bo azo e ni o de su ti ngbi delta do po etime po do menjele a o boni yayi e dogbele mesin to horogbe ta tonu mojen paul honpe e lo ade afomo nkan ton ene abi se na ina zan gete so e jawe bo irukun pon se do e we ko se to fi don flim boya ode afo inchara me be sin we nenu adio nu kan bi o hui e we bo delta do kin kan bi o fi lo la nouvelle tribune e hometon eton e we mina son etime po do menjele lo la lo sin to pon meton minat do menjele to pon la lo ton yeme na si ho yin wa zoro fene teme le ye ko so gbe din me kabo kanbodo kan o we go e to pon la gan ton e ko tun din be ko ya zodo asi me metele mi la nouvelle tribune e do ho enion me ibakule ye be sin ho me din e ro de ti o mi ho mi ye nu kun do ji lo la bu sol e ho me ton yo e ti me ko do mejele a che kipa e yin o wada iton yo do be to mi ton fi din e o de ti gbon e koro tuntun we ho me metele mi do wada yo to de vo epo mi pana no husu bo azonu kon ina tinyo mira ho ero wezu enion jide su ti tengbe me mentele min minanjo enion do bana so le telegram o kla mi ya franco etime do menjele nyare tin do fene bo eyo eyin matin to ebo ekoton bo tonu yo wa ton le bi hwe bo so lo hwe didi gbe nyakale afon ade lo yin do wa telegram ewe do eyin bo so ro hwe ton jin minat no le ne kana blogbon kaka bo to sinano ganjiro to me no sniper bo enon zan be no le ro supo kakaraka go zan supo ko hosa no loba we de me ko won no mo nkan tan diyan e ma gbodo le kun san mo do ayoji wa bezo ijete ya yoji me we me po plateau po e plug gege be do fune be we de buwa mo ji agbo po gbo ikan po e kan we atan mo be plug be khla da yoji bo me po ma so mo wa bo sa no mo nkan tan o telegram do ho ni aja che news ka do ho de kan bi ro fi ben e ti me po do mejere
ganso ha ko nukuno ko gomero to mito infio e wonu mi biyo ifa yin ha meton o azoto tobo louis vlavonu e ko wada yi do to ko sin ale nu me na je fene din na si gbe kan do kanu bo e na do cheke mo ajiyo nu kan biyo ku yin wa jache news e do kin kan biyo bo horomia wada yi le kai joro ton po susu je ha bi ho epo bo me na ho yin to gamoro itani ton el gazwani e wa mo o so horomia wada yi sosun bo nu gbe kule na si ho do nu ko ndo azole meon o hoja ma do enion liberation lo libere khoropo enion etime pono nugbo do wara ipodo el gazwani po e obu no bo wazo do alide nu ye koto enion mekano dero hanu amen e khori wetion e pogo fuyun bonu kon ina tin tan e wazon bo hoja male bi hui ho enion no e ho me tilemin o sniper e horo di bo pasamo akia di ayo libération de solo le nugbo mi se ho mon koton bo agbo npo go ikon po to club don yon mi de so mi se lo l'emblème du jour e we mi na so din etime po ndo menjere ifi o mewe eno iname e ma do mesi a o e mono tron a onu ge se na era gete na zero to mi to infio azo e na wai me na si ho azo ro fine podo le azo ho enio e na igbon mi le mi ton lo mi ho ja ma gbondon mi ma do mo je meton amen ti le mi l'indépendant etime po no jere bakuo sin kon nu kon ton te je meton le o e hin na je nu kun do ji be sin egbe lo l'indépendant de so e do enion bokale akla mi glehwe e mo christian ho je nu to kon la gan glehwe ton enion yeme ti oro jija bo to kuro gbigba teme le me ra ho ze we bo igwa lorun ye bo ti to me si ho bloda yo ji yo me ra ho do nu mo ko ton uro don l'informateur ti me po ndo menjele gle pa ho ediyan akwe vi pepetin bona si ho je jinu ye me no le glele bezon ti be mo kron me bi ne de fo dion kleta me do akwero ti bero na yene ho me bi do kan va di una bonu sin kan e na si ho ro gbo agba me bi ro wezun eniyan ji me le parakoa e mo do menjele dun gbo azoda hora ho si ho do sin do parako boblo bon to ho eniyan e do nu kon yo kunme e gunne e mo do menjele e kun si ho mi gbere kun nu wa me mo mi na do nu kon yi lo fraternité e ho meton e we mi na so din e le nugbo we ma klon di so khasa fide do amen amatero anfiti agboro klon di ala vote ya agbon we do mi ton leji ko do joku wipo akoro klon di ala vo si we ma le klon ho me to si mi we ma klon di yan egbon joku wipeji bo se po me bi bo fraternité e do ho eniyan mi ale ko amatin libre e ho me ton ejin e ti me do jere nugbo nu kon ina tin yan kan ton we e no ho le do so we ma klon di yan atero gleto ho de we ma tero to hunu ku mi yan fe do joku wipo npere yo akoro we ma klon ho ma certain me ti lemi bonu kon ina tin nu etrolo ha matin libre enion ne kana blogbon gbogbo po inu kon run adanfin ami e me no bla gbado mu na wuro to mu no ho ala no to si wo e ro na de po e ro wezun mo nkan ton ji bi to gan si je ha ro mi awada yi e ro wezun enion ji me ti lemi wezun de fo e me si o kan yo bo e kanu kan ton huye ro fi yo e we no le be ni to mi ton me on to ho ro sin ale nu me ro gan ho podo me je gbele po fi do po ina gbo panu kan din bo na si ho mo ko do sa fun yin la fo e we ka do se ra yin we aji me nu kan bi o hu yin bo martin live e so do ko ton jin e na chen do po mi ton le nu e ho ja male ye henu le e do tere mi e je mi ko de ne sin ino po to lo cho no mlan to kaka e iso